Da, ovo moraš uzeti odmah. Zato što doći neki lik ko Mackenzie što vidi gdje je nju uzeti na Geiger. Da smo kurci. Ne moramo plavi často je tad malo trebamo uzeti drop i Geigere. I onda smo lagani. Primary objective is to eliminate all targets. Locate all radioactive materials in the AO and secure them to the bomb site. Location to follow. Deploy Geiger counters to locate and secure nuclear materials. Evo ih ovdje. Imamo tu i heli. Gas is moving. Idemo kamionom. Ajde što prije. Squad made it to the safe zone. Čim mjesto to ne veze. Ja ispod. Ej, ljudi tu! Krakan, put. Samo idemo Geigera pa ćemo lagano onda. Ima ljudi i desno isto. Ovdje je lutano, ovdje je lutano. Ali moguće ovo. Aha, dobro, evo Geigera. Ede, vozi na shop neki brzo, pa ćemo ići tražiš kutiju. Možemo Vozi na ovo shop ovdje. Idemo kup drop prvo, UAV, sve živo ćemo kup, pa ćemo igrati. Ja ću provjeriti ove. Topić. Sad ne moramo još ovu plavu kutiju dirat. Ajmo prvo na utice dobro. Možda tim 2 pa onda ovako. Ja ću kup drop i kuput ostalo sve. Drop je tu. Evo mi je plate. Hvati pare. Evo, pare na šopu. UAV sam uzeo. Ima li koja treba loptu, nema. To smo se zajebali, da. Imamo refill ovdje. Imamo ljude lijevo. Kupljeni ovdje. Možemo tamo na dim. Uzmite auto, ova. Poput Onda ti UAV. naješt. Ovaj je gore, ne znam čiji je ovaj auto gore. Jel on gore? Ima auto, ćemo vidjeti. U cijeli tim je tu. The enemy is A šta? Oh! lost. Ajmo pokušati riješiti taj tim. Čekaj Jimmy, sad ću, dođem ja po tebe Jimmy. Skač na Džima. Vidi ovo, ne može da mi uđe u auto ovaj. Uđi Jimmy, uđi! Ušao. Da, dvojica tu. Povozi to. Jedan je nokan. Skačemo. Drugi nokan. Friendly loadout Poslao gore on jedan. the way. Ništa, idemo kolima, idemo na ovaj. Ajmo sam polako. Ajmo za stadion. Kamo idemo? Na stadion idemo Geigera. Da, moramo zona. Da, moramo odvesti čast u sred zone. Čekaj Mika. Mika. Ajde. Ajde, samo ću pingajte prije kao Geigera moći. Uzimamo ovo. Samo voz ravno, još ravno voz. Ajde, uđi. Voz. Preko mosta idemo. Tu je negdje. Okej. Ovdje. 8,5. Ovdje kući. Da, evo ga ovdje.
Evo ga. Čest nam je nesto. Ne, evo ga. Ništa, ajmo kola, ja ću uzeti. Ja ću uzeti ovaj... Vozi u sred zone. Ja ću u sred zone. Ovdje je. Hoćemo kroz cargo ići. Ajmo ti ja da bušim, ajmo ti ja da bušim. Evo lik ispred nas, lik ispred nas. Ništa, piči, samo piči. Cijel tim. I tu je jedan. Ništa, samo piči. Noka. Hoćemo da bušimo to. Bušijam. Moramo. Mi idemo dalje. Jim sposobno. Pas. Vidim. Pa morate bušiti. A šta mi da se vratimo? Ne, vi Da. bušite. Samo da sam kontrakt negdje. Evo ovdje, na ovo brdo, tu ne mogu kampat. Čekaj, Aco, ti si stao sam, Aco. Pa rekli ste da bušim. Od na zip. A pušaju me. Neka tu kontrakt, ajde. Idemo tamo. Tu snajper. Ne sam tamo. Idemo skup kod njih. Enemies dropping into the AO. Dva mrtva. Još. Još jedan mrtav. Bravo, Aco. Sve, bravo, vajpali su jednu ekipu. To je to. Kontrakt je full u zoni za sad. Što sam nam sada otvoreno, tako da... Šezdeset ljudi još živo, nekako ne ljudi to upaj. Imamo shop, ovdje imam kupio ovi... Sad ovo kad se uzme ne može se voziti, tako biše. Tako je. Da. Ajde da uzmem, šta da im? Uzmi, daj. Čekaj, Idemo ovaj skupit. ajmo. Idemo s heli, šta je prvo doći tamo? Secure. Hold on for the next one. Evo oni. Skaču ovdje. Puša neko. Material. Take it down and secure the contents. Ispod, čujem ga. Oh putain. Bravo. Gdje je heli, da raz. A ovo ti gdje je heli, bora. Šta će radimo? Brzo, Hoćemo na zip ovaj. Gdje je zip? Može Ili ćemo na heli Da, direkt. heli je skroz tam, moram ići tam. Ne možemo na heli, on ne može heli voziti. Ne, da idemo srušiti heli. Aha, da, idemo. Idemo mi heli opće. Desno je, evo, zašto? Da, al... Okej. I Da, kontrakt idemo je dipom, na idemo imci zone, isto moramo ga pokupiti. Ili oni vide sad Mickenzija, ne vide? Da. Ne vidi, sam plavu kutiju vidi. Aha. Mi nismo ni uvi sad. Treba da uzmemo dva Precisiona. Ja imam prec. Da uzmemo Ja još nemam. jedan preci da ako kempaju kod kutije. Neko mora pokupiti kontrakt i odvesti ga u zoni još dublje. Uzet ću ga. Pa da imamo 18k, malo me može šteta. Idem ja. Ispod. Samo preleti to. Jedan s tobom, Maco. Mislim da pušaju nas sad. Ajmo mi na heli, mi samo na heli. Ja ću na zip idem. Da, idemo mi heli. Ja sam ubio jednoga i bježim. Squad members are in the safe zone. Gdje da vozim sad ovo? Vozi prema heli. Prema Helija, Prema sredini. Prema vatrogasnu. Znači da bude tu negdje, tu će pasti drop. Jimmy na najveću su skoči Jimmy, da imamo cover. Da. Ovo će biti plant za Old Town, vjerovatno. Da ga spustimo ovdje, a? Negdje sam da nemam ni kampat puno. Ovaj će da mi ubijete, bra. Heli, pa zato. Taj ljudi puklo, buras, puklo je 15 ljudi sa servera. Time out, svi time out. Ne, Gdje je kontrakt? dobro. Iz daljine me pukao. Snajper. Bacit ću ga ovdje, da ga bacimo ovdje. Kurac, pušaju me. Ne znam. Pao.
Idem ja po njega. Aj samo Dobro, skupimo, samo mora kupimo sad. U sred zone. Okej. Dobro. Je, ovaj ne smije dirati još. Jel rano? Ili nije? 10 A? minuta. 10 minuta. Ali mislim kad njega uzmeš da vidiš plant onda? Da. All explosive components secure. Ništa, idemo, čekamo Stand by sajt i for to je to, detonation idemo. device. Gdje je sajt? Malo kutiju, to nije još basio. Znači, guramo prvo dvije ove, guramo moju i zelenu. I kad guramo te dvije, idemo po plavi. A oni kempaju plavi, samo da znate. Evo bomb site. Malo prec, to je to. Ja imam... Double health, jebi ga. Ja ne vidim gdje je bomb site. Ne, teka treba dropa, čekaj. I bit će Old Town će biti. Daj, samo skupite da budemo svi na jednom mjestu. I evo, ovdje je sajt. Aj, zip. Sam da playtam, čekaj. Dej, ja ne vidim site, meni je mutna mapa, non stop. Sajt je u Old Town, rekao sam vam. Tamo na... je shop onaj. A, na čistini onoj, kod kupole. Evo ovdje ljudi... Ispod kupole. Možemo zipom. Daj plate koji vanja. Got gas inbound. Evo. Da se jebu zip. Ja sam moram playtat još jednom. Gulag entry. Deploying Aco. buy stations in the area. Nisam ja bio u gulagu. Imao sam ready Čekaj, deploy. samo playtam, sam da playtam. Dobro, Hoćemo? idemo. Ajde, Moram ići u plavi element, zato idem prvo gut od dva, ajde. Imamo smokove. Get those Upucamo. components into the container and arm the device. Gdje idemo po plavi, ne još, a? Prvo ove dvije, imamo 4,5 minute. Imamo smokove, ja nemam Ja smokove. ću ostat na brdo, ja imam smokove. Jel da stavim ja odmah moj, a? Da, stavim. Da, kuramo oba. Ajde, smokaj. Čekaj. Još jedan smok. Closing in. Stavio. Dobro. A svoj idemo po plavi. Sad imamo plav zajedno. Daj mi Jimmy ovdje kupi load i nemam load. Inbound. Kupite mini box kup. Ja ću kup mini box. Ja ću da uzmem selfie preci. Evo 3000 od mene još. Deployable buy stations ready. Desno imamo ekipu u smoku, vidite? Inbound. Aj ovako, slušaj. Penju se tu gore. Znači, samo trebamo ići u plavu. Znači, plavi je na ivici zone, njih trebamo pop. Znači, ajde. Imamo 3,5 minute još. Ajde, ja ću idem zip. Svi kampaju, Ajde. to sve. Bacio sam airstrike gore. Gdje, na... Da. Kad ćeš? Nisam bio slowed. Nisi trebao tu baciti, trebao si tamo na plavi. Imam ja, ne veze. Imam ja, isto. Puno ljudi. Baci sam preci. Uzao sam. Vozi, ajde. Tu Pokrijaj, idem. pokrijaj Slijedi me. Pokrivam, idemo oko. Ajde, pokrivam, ja sam iz... Nemam smok. Imam ja, ajde okolo, ajde. Neko nas gleda, evo smoke. Vatrogasno. Na men. Vatrogas, Ja nokan. full team na vanju. Da, trčim. Trebam unibox. Evo paren. Men zub. Imam gulag. Daj pare, gdje su pare? Evo paren na meni. Hoćemo? Tamo. Morate. Moramo ići. Ne, pucam me blizu. Znači, gledaj da se playtate uvijek i samo smokajte. Oh my god. Ja sam daleko, ne. čekaj. Skupite, imate vremena, mislim dosta. 10 sekundi se planta, moraš imati 3 smoka za plant. Ja imam gulag satek. Trebam smok. Ne, Nemam. Evo sad imam. imam redeploy. Loadout Imam truck sad. headed your way. Hoš smokove? Da. Ajde, Ja sam prošao gulag, kakva je situacija? Očajno. ajde. Vazi, preci. Ne, na meni.
Jebi ga, isputu sam smokove. Arma, mamo, smokaj me. Nemam. Smoku ja. Bravo, bravo, bravo. Uvijek tu. Down jedan. Pokraj vas. Još. Još jedan down. Ne, klast. Precision. Au, buraz. Jimmy, ovdje safe, Jimmy, brzo, Da, ček. You're gonna have to fight to earn redeployment. Da ne defuzaju. Jel defuzaju? Mislim da ne. Ne. Imate Otvori vrata. Čekaj, dođem. Će, bravo. Bravo. Polako sad. Our Guardians lost power. Sam polako. Jel mogu tu Jimmy kod tebe? Ne. Vraća se. Pa samo snajper iz brda. Bože. Pazite se, znači ugao taj. Imaš kod gentry tu. Dobro, samo gledajte, coverte bomb, 50 sekundi. Uđi unutra, proći. Gdje je Miki? Daj pay. Evo plate. Gdje je basao sam na bomb. Dobro, još 30 sekundi. Kačeju. Ne, rešamo lagano, samo ubiti to. Nemojte poginuti, još 5 sekundi, desite to. A dvoje, pušaju. Bomba, smokali su bombu, Jimmy. Idite svi tamo direkt na bombu. Defa će bombu. Pred. Jeste ubili da fatra? Ja. Nema, niko ne defa. Nema vremena, gotovo, GG. Gdje je Nero? Pička mala. Koliko je? Dobre, idemo. Gdje je Nero? Pička mala. A znaš da je defuzor? Ja sam vidio sam. Daću sam ga. Ajmo, Nero, ajmo. Bravo, dečki. Yeah, that's the first time. Complètement inutile ce mode. Da nije bilo ljudi Mackenzie, ništa nije toga nego radio. Vanja sam viče, defaju bombu, ti sam valio niko. Šta si ti radio tu? Vidi damage-a, Nero, vidi damage-a. U pravom trenutku sam krenuo, brat. Da, i Jimmy je ubio jednog šedefu i ti su ubio jednoga i to je to. Znaš, ono, samo kad se planta mora se samo stakat u kući, niste vi trebali ovo prizlaz iz kuće, znaš. Ko Jimmy je ostao u kući, razumiješ? I... Opa, medaljite. Opa. Ajde. Buraz, imamo sad skin, znaš kakav skin dobijamo sad, vi niste svjesni, Buraz. Za pušku, gledaj ga. Nukin Hazard. Pa ti nisi imao skinny, jebem te usta. Imao sam, ali nisam ovaj, imao je novi. Opa. Svaka čast, ljudi, svaka. Bravo, Bravo, momci,